Reka mwese mbasuhuze neza ko mumeze neza, mbifuza kugira itonde cyiza mwese mwahisemo kuri Cyamana TV. Nitwa Sayasari. Muri itondo turamutse tuje kurebera hamwe amakuru mashyashya aramutse avugwa kuri tariki ya 30 Nyakanga 2023 na makuru mashyashya aramutse avugwa hirya no hino. Gusa turaza kuyahera hano mu Rwanda, atuze kuva hano mu Rwanda duce mu Burundi aramutse amakuru menshi cyane avugwa, ubundi tuze kuva hano mu Burundi tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turebe ngo ni igiki kiramutse kivugwayo. Nka mu Rwanda ndaza kubabwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakira impapuro z'abambasaderi ba Oman na Nouvelle-Zélande kugira ngo bahagarare ibihugu byabo hano mu Rwanda. U Rwanda kandi kuri ubu rwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abakongomani 39 babeshye ko bahoze bari muri FDLR. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasobanuye amasezerano heruka kujyana na FDLR, maze Minisitiri Olivier Nduhungire Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ku ruhande rw'u Rwanda amaze ayamaganira kure. Ese no kubera iki Minisitiri w'u Rwanda yamaganye aya masezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ubundi aya masezerano muri rusange akubiyemo iki? Byose nibyo tuje kureba. Aturaza kuva hano mu Rwanda duce mu Burundi aharamutse amakuru menshi cyane, maze mbabwiye ko muri Makobora abasirikare ba FDNB n'abaturage batangiye guhungira muri Tanzania. Ni ukubera iki aba basirikare bashinzwe kurinda abaturage babagiye imbere ubundi bagahungira mu gihugu cya Tanzania? Aho mu Burundi kandi ndababwira uko igisirikare cyabo gikomeje guhangayikishwa cyane n'amakuru y'ibanga akomeje kujya hanze. Naye makuru y'ibanga, ese ninde urimo urashyira aya makuru y'ibanga nyine ku ruhande rw'u Burundi hanze? No kubera iki bikomeje kuba byatera impungenge? Ndaza kuva aho mu Burundi ubundi tuze guca muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka akomeje kuvugwa naho amakuru menshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubabwira ko Inteko Ishinga Amategeko noneho bidasubirwaho yongeye kwemerera Tshisekedi kongera kwiyamamariza kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero nyamuneka uwakwemereye kongera kwiyamamaza, nyamuneka nakabuza ko yanaguyobora cyane ubundi ukaba watsinda amatora. Aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi turaza kwinjana imbere cyane mu mirongo migari y'urugamba, maze mbabwire uko drone za M23 zikomeje kuzengereza FARDC n'abambari bayo. Ubundi twinjane rwagati turebe ngo iki kiramutse kivugwa muri gitondo nyine hariya ku rugamba mu ntambara ikomeje kubera hariya mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Sayo makuru gusa, ahubwo izo ni ingenzi tugiye kubakiraho aya makuru yo muri gitondo cyo kuwa 30 Nyakanga 2023. Wowe icyo usabwa ni ukugumana nanjye, ubundi yose n'ayandi nakubwiye ndaje nyakuramburire. Mwese mbahaye ikaze. Reka aya makuru nyanzike mbabwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakira impapuro zemera abambasaderi bashya guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda, barimo uwa Oman n'uwa Nouvelle-Zélande. Kuri uyu wa 29 Nyakanga 2023 nibwo umukuru w'igihugu yakira ambasaderi wa Oman mu Rwanda Nasra bint Salim bin Mohammed Al Hashim n'uwa Nouvelle-Zélande Olivia Charlotte Owen. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko yakira abambasaderi banamugezaho izo nyandiko zabo zibemerera guhagararira ibihugu byabo hano mu Rwanda. Ubutumwa bukomeza bugira buti kuri iki gicamunsi muri Village Urugwiro Perezida Kagame yakira impapuro zemerera abambasaderi bashya guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda. Abo ni Nasra bint Salim bin Mohammed Al Hashim wa Oman mu Rwanda na Olivia Charlotte Owen wa Nouvelle-Zélande. Umubano w'u Rwanda na Oman usanzwe ari mwiza cyane guhera mu bihe bitandukanye, ndetse hari n'abaturage bo muri Oman babaye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'ubu uhagarariye inyungu z'u Rwanda muri Oman Hamoud Khalfan Al Busaid yavukiye mu Rwanda ku mubyeyi w'umugabo nyine w'umunya Oman na nyina w'umunyarwandakazi. Nubwo amaze imyaka myinshi muri Oman azi kuvuga neza ikinyarwanda yewe neza cyane, mbese adategwa. Hari kandi abandi banya Oman bavukiye mu Rwanda cyangwa bari mu Rwanda kubera ko ibihugu byombi bifitanye umubano mwiza. U Rwanda na Oman kandi bifitanye imikoranire mu nzego zitandukanye, aho kuri ubu sosiyete y'indege ya Salma Air yatangije ingendo zihuza Muscat na Kigali.
ni ingendo zatangijwe kuwa 21 Nyakanga 2023 zikaba ziba nibura kabiri mu cyumweru, zitezweho kugira uruhare mu guteza imbere ubukerarugendo, ubucuruzi, imibanire myiza n'imikoranire y'impande zombi. Ambasaderi wa Oman mu Rwanda, Ambasaderi Nasra bint Salim bin Mohammed Al Hashim, azaba afite icyicaro i Nairobi mu gihugu cya Kenya, ani mu gihe u Rwanda muri icyo gihugu nawe afite icyicaro mu gihugu cya Misiri. Muri Mutarama 2023 u Rwanda na Oman byajyanye amasezerano y'imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi, ingendo zo mu kirere, ibikorwa remezo, ikoranabuhanga no guhanga udushya yewe n'ibindi. Gusa ku rundi ruhande u Rwanda na Nouvelle Zelande nabyo bifitanye umubano mwiza ushingiye kuri diplomasi n'ubufatanye byatangijwe ku mugaragaro kuwa 17 Mata 2012. Ibihugu byombi bisangiye ubushuti binyuze mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth ndetse n'izindi nzego mpuzamahanga. Abishaka gukomeza guteza imbere imikoranire hagati yabyo cyane cyane mu nzego zifite impande zombi akamaro, zirimo ubuhinzi, ingufu zisubira, kubungabunga ibidukikije, ubukerarugendo yewe n'ibindi. Ambasaderi wa Nouvelle Zelande Olivia Charlotte Owen azaba afite icyicaro ya Addis Ababa muri Ethiopia. Mu yandi makuru reka mbabwiye ko komisiyo y'u Rwanda ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare LDRC yatangaje ko yasubije muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abakongomani 39 babeshye ko bahoze mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Iyi komisiyo yasobanuye ko iki gikorwa cyabaye kuri uyu wa 29 Nyakanga 2023 kikabera imbere y'itangazamakuru n'abayobozi bo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Yagize iti LDRC yacyuye abakongomani 39 kuri uyu wa 19 Nyakanga 2023 nyuma y'isuzuma ryemeje ko babeshye ko bahoze ari abarwanyi ba FDLR, bityo ntibari bujuje ibisabwa na gahunda y'u Rwanda yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Kuri uyu wa 29 Nyakanga 2026 umuvugizi wa FCM23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri gushakisha abaturage kugira ngo biyitirire kuba abarwanyi ba FDLR bukabizeza amafaranga. Kanyuka yasobanuye ko nyuma yo kwizezwa amafaranga aba bakongomani bari kwinjizwa muri gahunda yo gusubizwa mu buzima busanzwe DDR iyoborwa ikanashyirwa mu bikorwa na MONUSCO. Iri huriro ryasobanuye ko ibi bikorwa bigamije guhisha abarwanyi nyakuri ba FDLR umutwe wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba gusenya hashingiwe ku masezerano y'amahoro yagiranye n'u Rwanda mu mwaka ushize bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yewe na perezida wabo Donald Trump. Kanyuka yashinje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza guha FDLR umwanya mu nzego z'umutekano z'igihugu. Avuga ko bamwe mu bagize uwo mutwe binjijwe mu ngabo za leta no mu mitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Yagize ati Kinshasa ikoresha FDLR nk'igice cy'ingenzi mu rwego rwayo rw'umutekano. Abagize uyu mutwe bashyizwe muri FARDC, mu mitwe ya Wazalendo ndetse no mu nzego z'umutekano za leta. Yakomeje avuga ko hari n'abarwanyi ba FDLR bakoreshwa mu mutwe ushinzwe kurinda abayobozi bakuru mu gihugu JR n'abandi bantu bakomeye. FCM23 yasabye ko ibyo bikorwa byo gusaba abaturage kwiyita abarwanyi ba FDLR bihagarara, igaragaza ko bigamije kuyobya abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yewe n'umuryango mpuzamahanga.
ubwo twari dukomeje rero kuri izo nkuru zirebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbabwiye ko Minisitiri Nduhungire yamaganye amasezerano mashya ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko se ubundi ngo ni ukubera iki? Kuri ubu mu gihe u Rwanda rugaragaza ko umutwe w'iterabwoba FDLR rubangamiye umutekano warwo, akaba ari nayo mpamvu rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo bwatangaje ko wabwemereye kurambika intwaro hasi binyuze mu masezerano byagiranye. Ku rundi ruhande rw'abakurikiranira hafi iby'umutekano w'akarere bagaragaza ko kuri ubu buryo bwo kwereka ari uburyo bwo kwereka amahanga ko ikibazo cya FDLR cyamaze gukemuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe umutwe ukomeje kwiyubaka mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike. Ku mugoroba wo kuwa 28 Nyakanga 2023, Minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe kw'akarere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Floribert Anzuruni, ari kumwe n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, batangaje ko FDLR yemeye gushyira hasi intwaro, bagaragaza ko ahasigaye ari aho u Rwanda ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi. Iri tangazo ryaje nyuma y'ingendo Minisitiri Anzuruni yari amaze iminsi akorera mu bihugu bitandukanye bya Afurika n'Uburayi, aho yakwirakwizaga mu ibanga rikomeye umushinga wateguwe neza cyane na FDLR washyizweho umukono na perezida w'uyu mutwe Victor Byiringiro tariki ya 30 Gicurasi 2023. Muyaya yagize ati hashingiwe ku masezerano ya Washington na CONOPS yaherekeje FDLR yasinye amasezerano yo kurambika intwaro, gusubizwa mu buzima busanzwe no gushyirwa mu kigo binyuze mu bukangurambaga. Ubundi FDLR imvuga yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, haba mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko kuba uyu mutwe ukorera hafi y'umupaka warwo biruteye impungenge, kuko ufite umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Mu biganiro byabaye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda guhera i Rwanda kugera i Washington, ikibazo cya FDLR cyagarutsweho cyane. U Rwanda rwasobanuye ko uyu mutwe nusenywa ruzakuraho ingamba zose z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka, ariko kugeza ubu ibikorwa byo kuwusenya ntibiratangira. Kuri uyu wa 29 rero Nyakanga 2023, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungire yasubije Muyaya amasezerano ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajyanye na FDLR naho ahurira n'amasezerano y'amahoro ya Washington yo kuwa 25 Kamena n'uwa 4 Ukuboza 2025. Minisitiri Nduhungire yagize ati isinywa ry'ingirwa amasezerano hagati y'umugabo leta yavugaga leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuhungu we FDLR ndetse n'umwuka mubi ingengabitekerezo ya jenoside nta hamwe rihuriye n'amasezerano y'amahoro ya Washington, kuko nta hantu na hamwe ariteganya. Minisitiri yibukije Muyaya ko FDLR yiteguriye umushinga wo kwisenya, gusubira mu buzima busanzwe no gushyirwa mu bigo byihariye, itari ku mpande zasinye amasezerano ya Washington, ahubwo ko ari ikibazo kigomba gukemurwa n'aya masezerano. Minisitiri Nduhungire yibukije leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko amasezerano y'amahoro ya Washington yayisabaga gusenya FDLR mu minsi 90, ariko ikaba itarabyubahirije. Minisitiri ikaba itarabyubahirije, ayimenyesha ko uyu muvuno mushya wayo ugamije kuyobya uburari no gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Leta y'u Rwanda yibukije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko kuva amasezerano ya Washington yasinywa tariki ya 4 Ukuboza 2025, Kinshasa yongereye imbaraga mu bufasha bwa gisirikare iha FDLR yinjiza abarwanyi b'uyu mutwe mu gisirikare cyayo. Leta ya Repubulika ya Demokarasi
ya Kongo kandi ishinjwa gushakira FDLR amaboko mu rwego rwa politike ibinyujije mu barimo Jean-Luc Habyarimana, Fabien Singaye, Thomas Nahimana na Tade Kwitonda barwanya leta y'u Rwanda. Aya masezerano muraza kunyemerera nze kuyagarukaho, ariko kubera ko tukiri hano mu Rwanda reka mbabwire ko kuri ubu mu karere ka Rulindo abahungu bagize bajya bakora ishyano. Muri Rulindo abana bafungiranye se ubabyara mu nzu nyuma yo kubima ku mafaranga yagurishije inka. Umugabo wo mu karere ka Rulindo yavuye mu rugo iwe ajya kubitsa kuri banki amafaranga yagurishije inka, hanyuma atashye abana be bamubaza aho yayashyize, abasubiza ko atayafite ahubwo yayabikije. Bafata umwanzuro wo kumufungirana mu cyumba. Ibi byabaye kuwa 28 Nyakanga 2023 mu murenge wa Kisaro, akarere ka Rulindo. Uyu mugabo ubwo yaganiraga na TV Radio 1 yavuze ko akigera mu rugo iwe yatangiye gusenga, hanyuma aza kumva abana be b'abahungu bamukomangira bamubaza niba amafaranga yashyize kuri banki. Uyu mugabo asanzwe afite ideni rya banki yishyura, ari nayo mpamvu abana bamubazaga niba amafaranga yayashyize kuri banki. Yatandukanye n'umugore, ubuyobozi bwemeza ko ideni bafite bazafatanya mu kugishyura amafaranga avuye mu mitungo basanzwe bafite. Uyu mugabo avuga ko ababazwa cyane nuko aba bana be bose barangije amashuri ari ubishyurira, ndetse ko nta kintu na kimwe bigeze babura, ariko bakaba bamwituye kumufungirana mu nzu. Agaragaza ko yishinganisha kuko abona ko bashobora no kuzamwiyicira ubwabo. Ku rundi ruhande abaturanyi b'uyu mugabo bavuga ko biteye agahinda ndetse ko bidakwiye kubona abana bafungirana umubyeyi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kisaro Uwamahoro Telesforo yagize ati kugurisha inka yabikoze babyumvikanyeho, ariko bamutegeka ko agomba kwishyura amafaranga ya banki. Mu by'ukuri uyu mubyeyi yari umucuruzi usanzwe, yari afite uburyo bwo kwishyura butandukanye, nubwo yagiranye amakimbirane n'umugore we bakaba baratandukanye, umwe aba iwabo, umugabo niwe wabanaga n'abana mu rugo. Ibyo abana bakoze ntabwo ari ibintu byiza, kuko no kuba yaba kuri ayo mafaranga ntabwo ari ingufu, yewe si n'agahato. Gitifu w'Amahoro yavuze ko bakomeje kuganiza uyu muryango kugira ngo bakemure aya makimbirane. Nyamuneka ntabwo ibi aba ari ibintu byiza, ntabwo biba ari ibintu byiza habe n'aka na gatoya. Tugenda rero dusoza hano mu Rwanda twerekeza hanze yarwo. Reka mbabwiye ko kuri ubu Rwanda na Belarus byagaragaje ubushake bwo kurushaho guteza imbere umubano n'ubufatanye mu nzego zirimo ubucuruzi, ubuhinzi, ikoranabuhanga, uburezi, yewe n'umutekano. Ibi byagaragajwe kuri uyu wa 28 Nyakanga 2023 ubwo Ambasaderi General Major Joseph Nzabamwita yashyikirizaga perezida wa Belarus Alexander Lukashenko ubwo yashyikirizaga perezida wa Belarus Alexander Lukashenko impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri Belarus. Belarus ifite ubukungu bushingiye cyane ku nganda, ubuhinzi, ikoranabuhanga ndetse yewe n'ubucuruzi. Ikaba izwi cyane mu gukora imashini z'ubuhinzi, ibikoresho by'inganda n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Belarus yabonye ubwigenge mu 1991 nyuma y'isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ihana imbibi n'ibindi bihugu birimo Uburusiya, Ukraine, Polonye, Lithuania na yewe na Latvia.
Perezida Lukashenko yavuze ko Belarus ishaka kongera ubufatanye n'u Rwanda mu by'ubukungu, abugaragaza nk'umusingi w'iterambere ry'umubano w'ibihugu byombi mu rwego rwa politiki. Yagize ati Belarus ishaka kwagura umubano wayo n'u Rwanda, aduha agaciro kihariye ubufatanye mu rwego rw'ubukungu nk'umusingi wo kubakiraho umubano mu rwego rwa politiki. Lukashenko yasabye ko ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwongererwa imbaraga ndetse hakajyaho komisiyo ihuriweho yagira uruhare mu guteza imbere imishinga y'ubufatanye mu nzego z'ingenzi. Ambasaderi Nzabamwita yavuze ko yishimiye inshingano nshya zo guhagararira u Rwanda muri Belarus, agaragaza ko azakora ibishoboka byose mu guteza imbere inyungu z'u Rwanda no gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi. Yagize ati ni icyubahiro cyinshi guhagararira igihugu cyanjye n'ubuyobozi bwacyo nka ambasaderi udatuye i Belarus. Nzaharanira guteza imbere inyungu z'u Rwanda n'ubufatanye hagati y'ibihugu byacu byombi. Ubufatanye hagati y'u Rwanda na Belarus bwaganiriweho mu bihe bitandukanye, aho ibihugu byombi byagaragaje ubushake bwo gukorana mu rwego rw'ubuhinzi, inganda, ikoranabuhanga, itumanaho, uburezi yewe n'umutekano. Belarus kandi yagaragaje ubushake bwo gufasha u Rwanda kubona imashini zifashishwa mu buhinzi ndetse no gutanga serivisi zo kuzitaho. Muri Kanama 2025 Ambasaderi Nzabamwita unahagarariye u Rwanda mu Burusiya yaganiye na Ambasaderi wa Belarus mu Burusiya Alexandra Rogoznik ku buryo ibihugu byombi byateza imbere ubufatanye muri izi nzego. Iyi ntambwe ije mu gihe u Rwanda rukomeje kwagura umubano hagati yarwo n'ibihugu bitandukanye ku isi, kandi ngo rushaka amahirwe mashya mu bucuruzi, ishoramari n'iterambere mu nzego zitandukanye. Ubwo rero nuko nsoreje hano mu Rwanda, ahubwo reka nambuke nce mu Burundi mbabwire ikiramutse kivugwayo. Amakuru aramutse avugwa mu Burundi, reka tuyahereye mu gisirikare cyayo. Mbabwiye ko kuri ubu iki gisirikare cy'iki gihugu gihangayikishijwe cyane n'amabanga yacyo akomeje kujya hanze uko bwije nuko bukeye. Igisirikare cy'u Burundi cyagaragaje ko kibabajwe cyane bikomeye n'amabanga y'intambara akirimo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje gushyirwa hanze. Kuva u Burundi bwohereza ku mugaragaro abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2022, amakuru y'imikoranire yabo ashyirwa hanze na bagenzi babo. Abakurikiranira hafi umutekano w'akarere bakamenya byoroshye imbaraga n'intege nke u Burundi bufite. Imirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu Pacifique Ninahazwe aherutse gutangaza ko urugamba rwabereye muri Minembwe mu ntangiriro za Nyakanga 2023 rwateye abasirikare Burundi ubwoba bwinshi bahungira mu mujyi wa Baraka. Ninahazwe umenyereweho gutangaza amakuru yizewe ku ngabo z'u Burundi ziri muri iyi ntambara yasobanuye ko abasirikare b'igihugu cyabo bataye ibirindiro bagenzuraga birimo n'ibyo abarwanyi ba FC23 na MNDP twirwaneho batari bakagezemo. Uyu Murundi yasobanuye ko kubera amakuru atangaza ku gisirikare cy'u Burundi, umugaba mukuru wacyo General Prime Niyongabo aherutse kubwira abasirikare ko igisirikare cyabo cyacengewe kugeza no mu biro bikuru. Yagize ati Prime Niyongabo avuga ati ahantu hose turi dufite abatwinjiyemo, yaba mu buyobozi bw'igisirikare, yaba iyo turi kurwana hanze, yaba no mu gisivili, umwanzi turi kumwe mu buryo bwose. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yatangaje ko kuva tariki ya mbere Nyakanga ubwo iki gihugu kizizaga umunsi w'ubwigenge, Ninahazwe nabo bakorana bakomeje gusebya igisirikare cyabo n'ubuyobozi bwacyo. Brigadier General Baratuza ntiyahakanye amakuru yatangajwe na Ninahazwe, ahubwo yavuze ko igisirikare cy'u Burundi gihagaze neza kandi ko abakigize bakora akazi bashinzwe
bashinzwe nk'uko nyine bo babisabwa. Kuri uyu musirikare Ninahazwe umaze imyaka myinshi ashakishwa na leta y'u Burundi, ni umuntu ugamije gusenya kandi ngo nta kindi kimuraza inshinga aketse gusebya igihugu cy'u Burundi. Ninahazwe yasubije Brigadier General Baratuza ko nta gisubizo afite ku bibazo amazemo iminsi agaragaza. Yibutsa ko uyu musirikare kuva ingabo z'u Burundi zitsindirwa mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru yatangazaga ko zihagaze neza. Yagize ati igihe mutsindwa muri Kivu y'Amajyaruguru, ati narabivuze utangaza ko muhagaze neza, ngo mbese uzajyayo no gutangaho ikiganiro. Yavuze ati turacyarindiriye cyangwa cyangwa uhere muri Minembwe. Niko rwose uyu mugabo yabaye abwira uyu mujenerali. Uyu Murundi yamenyesheje uyu musirikare ko yatangaje ko kuvuga ibitagenda neza mu gihugu cye atari ukugisebya. Amugaragariza ko ikihutirwa leta ikwiye gukora ari abafata nabi abasirikare ntibahembwe amafaranga basezeranyijwe. Ninahazwe yamenyesheje Brigadier General Baratuza ako yiteguye gutangaza n'ibindi bibazo byugarije igisirikare cy'u Burundi. Ubwo rero mu minsi iri imbere cyangwa se mu masaha makeya, uyu rwose Baratuza araza kuba amenye andi mabanga. Ubwo rero natwe dukomeje gukurikirana hafi ibikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari. Si ibyo rero gusa biri mu Burundi, ahubwo reka mbabwiye ko kuri ubu abasirikare b'u Burundi rwose ba FDNB bamaze kuba bahungana n'abaturage babo bahungira mu gihugu cya Tanzania. Ese ni ukubera iki bahunze? Reka nabyo tubirebe. Nyuma y'uko ingabo z'u Burundi Wazalendo, FDLR na FARDC zitinze mu mirwano yo kugerageza gufata Minembwe, zikaza gusubira inyuma zerekeza Ibaraka, ubwoba bukomeje kwiyongera mu baturage bo muri ako gace. Imboni ya bwiza.com turimo turakesha aya makuru yatangaje ko abaturage batuye muri sekiteri ya Tanganyika igizwe na Makobora na Rusenda kwa Mbogo bari guhunga berekeza muri Tanzania bakoresheje ubwato. Abatabashije kubona ubwato bakoresheje inzira z'amaguru banyuze muri Fizi, Force Bendera yewe na Keremiye. Andi makuru rero iki kinyamakuru turimo turakesha aya makuru cyamenye nuko bamwe mu bayobozi ba Wazalendo ku munsi w'ejo bohereje ubwato bwari butwaye imiryango isaga 54. Ibi byabaye nyuma y'uko hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 na Twirwaneho begereje agace ka Baraka banyuze mu bice bya Kabembwe. Ingabo z'u Burundi zizasubira kubohoza Minembwe. Ibibazo bivugwa mu ngabo z'u Burundi bikomeje kwiyongera, dore ko hari n'amakuru avuga ko bamwe mu basirikare bakomeje gutoroka berekeza i Karemiye no muri Tanzania, mu gihe abandi baba abahungana yewe n'abaturage. Tekereza ariko kubona umusirikare ushinzwe kurinda umuturage amuri imbere amubwira ati tebuka tugende turapfuye turashize, uwo muturage yagufata nk'iki? Koloneli Erindi zigiye uyoboye ingabo ku rugamba ngo yatanze itegeko ryo kwambura abasirikare bose telefone kubera amakenga k'amakuru ajyanye n'itsindwa ry'ingabo zabo yagejejwe kuri M23 n'abasirikare bari ku rugamba. Nyuma y'uko ingabo zidasanzwe zitsindiwe ahitwa Point Zero ngo zerekeje Ibaraka, Koloneli Nihorimbe uyoboye iyi diviziyo yategetse ko abasirikare baguma ku rugamba ndetse bakongera kugerageza gufata Minembwe. Avuga ko amafaranga Repubulika Demokarasi ya Kongo yishyuye u Burundi adakwiye gutuma bata urugamba.
batayo ya 29 yari imaze igihe irwana muri Minembwe, aho bivugwa ko yarasiwemo abasirikare barenga 100 mu gihe yari hamaze. Nyuma yaje gusimburwa na batayo ya 77 na Tafoku zari zaraturutse i Karemiye. Bakigerayo nabo bivugwa ko yarasiwemo abasirikare bagera ku 100 mu gihe yari hamaze. Nyuma yaje mumbabarire ngo bakigerayo nabo bivugwa ko drone yabateye igahitana abasirikare bagera kuri 40. Kugeza ubu ngo hageze batayo ya 11. Kuwa 23 Nyakanga 2023 ubwato bwavuye i Karemiye butwaye ibikoresho by'ingabo bivugwa ko byari byaratanzwe n'Ububiligi na Afurika y'Epfo, byafashwe na drone itazwi ahitwa Ikavumbwe muri Tanganyika. Tubibutse ko agace ka Hautizi Plateau kagizwe na Rurambo, Gashamba, Kwitara, Bibangwa, Gafuho, Gitoga, Bijombo, Mucyo hagati, Gatanga, Mugeti, Kamombo, Mikarati, Mikenye yewe na Minembwe. Turacyaraho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko ku makuru akomeje kuvugwa ku Burundi. Reka babwiye ko kuri ubu indege za drone za M23 ngo zamaze kuba zazengereza cyane abasirikare b'u Burundi bahunga kibuno n'amaguru. Ngo mu bihe bigoye ingabo z'u Burundi zagiriye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo ibyo mu rugamba rwabereye muri komine Minembwe n'ibice byo hafi yaho mu ntangiriro za Nyakanga 2023, kuko zarashweho bikomeye ziva mu birindiro byinshi zagenzuraga. Urugamba rwari rutandukanye cyane n'urundi ngo n'izindi ngamba zagiye ziba zabereye muri ibi bice, kubera ko ngo kuri iyi nshuro umutwe wa MNDP twirwaneho wari warabereye ibamba ingabo z'u Burundi, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe y'abazayendo na FDLR wafatanyije n'abarwanyi ba AFC M23. Mu butumwa bw'intsinzi, perezida wa MNDP twirwaneho Dr. Fred Kaniki yatanze tariki ya 4 Nyakanga 2023 yemeje ko abarwanyi babo bafatanyije na AFC M23 bafashe ibice birimo Poaziro, Karingi, Mikenye, Gakenke, Karongi, Rundu na Rwicancuku. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zirahunga. Dr. Kaniki yagize ati uyu munsi abicanyi ruharwa ari bo FARDC, FDNB na FDLR wazayendo n'abacanco barashwe birukanwa mu bice bari bamaze iminsi barigaruriye. Abarwanyi ba AFC M23 na MNDP twirwaneho bifashishije drone cyane mu mirwano yabaye muri uku kwezi. Byasaga naho nta gishoro cyo kuzikumira, kuko ngo zashoboye kugera kure mu mijyi ya Baraka muri teritwari ya Fizi, aho byemejwe ko zatwitse kajugujugu ebyiri z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu Pacifique Ninahazwe twahoze tuvuga yatangaje ko amakuru yahawe n'abasirikare b'u Burundi bari ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko bataye ibirindiro birimo n'ibyo abarwanyi ba AFC M23 na twirwaneho batarageraho. Ninahazwe yagize ati nibo bivugira aho bari bati twebwe twavuyeyo twiruka, ni ibirindiro bitari byafashwe na M23 bitaranaterwa. Ati yakomeje agira ati twe twarabitaye byose turiruka. Bamaze kugera Baraka barababwira bati oya mugerageze musubireyo, byibura musubire ku birindiro twirwaneho na M23 batazaza nyine gufata. Ibi rero ukomeje kugenda wumva ibingibi ni ikikwereka ko n'ubundi izi ntambara nako izi ngabo z'u Burundi zamaze gutsindwa. Icyo nakubwira kuri izi ngabo z'u Burundi, zishyuwe amafaranga menshi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu bufatanye bwa Kisekedi
na Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubundi uyu Neva yemera Tshisekedi rwose kazamufasha kuba yarwana iriya ntambara kandi akamufasha kuba yayitsinda. Tshisekedi rero nta kindi nawe yakoze uretse kumuhereza ibifaranga byinshi, mbese misiyo y'abarundi iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero uyu Murundi Ninahazwe uzwiho gutangaza amakuru yizewe ku ngabo z'u Burundi ziri mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasobanuye ko abasirikare bavuze ko bazemerera gusubira kurwana na FC23 na twirwaneho mu gihe iyi drone bita CH4 izaba yahanuwe. Yagize ati kugira ngo bemere gusubira muri ibyo birindiro bari bataye bitaranaterwa ngo harinze kubanza kubemerera ko batazongera koherezwa kurwana badashoboye guhanura iriya drone. Hari drone bavuga ngo ibabangamiye ku rugamba, baragira bati naho mwagira mute iyo drone igihari twebwe ntituzongera kwemera kujya kurwana. Abasirikare bari ku rugamba babwiye Ninahazwe ko drone ya FC23 na twirwaneho ibatera uko ishatse, ikabasangaho ishatse, ikica benshi muri bo, ikareka gusa abihisemo guhunga. Bavuga ko Imana yonyine ari ishobora kubakiza ibitero nyine bibagabwaho. Murumva ibintu birakomeye nyamuneka. Niba FC23 ishobora kugenzura iyi drone ikamenya aho aba barundi bari, ikagenda ikajogoramo bigomba kwica abandi ikabareka bagahunga, nyamuneka murumva ko ari ibintu biba bitoroshye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero Ninahazwe yatangaje ko abasirikare b'u Burundi bamaze gusubira mu birindiro abarwanyi ba FC23 na twirwaneho batarageramo. Aba barwanyi bahinzira batayo ya 33 bari baragose mu ntangiriro z'uku kwezi ari Kongo ntibagishaka kurwana kubera iyi drone n'ubundi yabateye ubwoba. Ubwo rero nyamuneka nuko amakuru mu Burundi ameze, nuko igisirikare cy'u Burundi gihagaze. Rero ubwo munyemerere twinjiye rwagati noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano twitsaga cyane ku Barundi, ariko no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho hariyo byinshi mukwiye kuba mwamenya cyane, harimo n'iyi nkuru yuko perezida w'iki gihugu n'ubundi Felix Tshisekedi Inteko Ishinga Amategeko yamwemereye kongera kuzaba yakwiyamamariza nyine kongera kuyobora indi manda hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo natangiye n'ababwani, burya umuntu wakwemereye kongera kwiyamamaza birenze nyine ku itegeko nshinga bidashingiyeho, nyamuneka yanagufasha kongera kuba nyine wabona amajwi ukongera kuba watorwa. Nuko rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko tugiye kwinjira, ngiye kubabwira ko urukiko rwamaze kwemeza itegeko ritegurira Tshisekedi kwiyamamariza manda ya gatatu. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwemeje itegeko rigena uburyo bwo gutegura amatora ya kamarampaka agamije guhindura itegeko nshinga. Iki cyemezo cyitezweho gufungurira inzira yo guha Perezida Felix Tshisekedi amahirwe yo kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu mu gihe manda ye ya kabiri izaba irangiye muri 2028. Iki cyemezo cyatangajwe na perezida w'uru rukiko wa Diodoni Kamureta Badibanga tariki ya 28 Nyakanga 2023. Yavuze ko itegeko rya kamarampaka ryubahiriza itegeko nshinga. Perezida Tshisekedi ari ku butegetsi kuva muri 2019, dore ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo risanzwe ariteganya ko umukuru w'igihugu amara manda ebyiri ku butegetsi agasimburwa n'undi munyekongo nyuma yaho. Itegeko rya kamarampaka ryemejwe n'imitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko rifite intego yo gushyiraho uburyo bwo guhindura zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Urukiko rwemeje ko Perezida Tshisekedi ashobora gutangiza inzira yo guhindura itegeko nshinga binyuze mu nteko yihariye, agakurikiraho amatora ya kamarampaka nyirizina. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tshisekedi muri rusange
nka Martin Fayulu, Jean Marc Kabunda, Moise Katumbi na Deri Sesanga barwanyije iyi gahunda bavuga ko igamije kumufasha kwiyamamariza manda ya gatatu. Aba banyapolitike bari barateguye imyigaragambyo yo kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga ariko bayisubika ubwo ubutegetsi bwa Tshisekedi bwatangazaga ko bugiye gutegura ibiganiro bidaheza bihuza abanyekongo bose. Mu ntangiriro za Gicurasi 2023 Perezida Tshisekedi yavuze ko atigeze asaba manda ya gatatu ariko ko yongeraho niba abaturage babyifuza azabyemera kandi ko umwaka wa 2028 nugera intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarahagarara nta matora azaba. Ubundi imwe mu ngingo ikomeye Tshisekedi nyine ubundi yitwaza ni ukuvuga ati mu gihe iyi ntambara ihanganyishije leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tshisekedi cyangwa se iyi ntambara ihanganyishije leta ya Kongo na AFC 23 itararangira, ati jye ntabwo nzava kunuza ku butegetsi kuko ntabwo nasiga igihugu rwose gitewe. Rero ni nayo mpamvu benshi mu basesenguzi mu bya politike bakomeza gutangaza ko rwose uyu Tshisekedi ngo yaba afite uruhare mu gukomeza kwenyegeza umwuka mubi n'ubundi muri ya ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yewe bikaba bivugwa ko uyu mugabo atifuza ko iyi ntambara nyine yarangira ngo mu rwego rwo gukomeza kuba yashaka ko yabona indi manda yo gukomeza kuyobora n'ubundi iriya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero muri ya masezerano nababwiraga andi buze kugarukaho, reka tuyacemo turebe ngo niki kirimo kiravugwa kuri aya masezerano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine yagiranye na FDLR. Ese ubundi aya masezerano akubiyemo iki? Ntega amatwi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye ko iherutse gusinyanya na FDLR amasezerano agamije gushyira intwaro hasi, guseza abarwanyi no kubashyira ahantu bacumbikirwa by'agateganyo, mu gihe amasezerano ya Washington asaba iki gihugu gusenya uriya mutwe w'abajenosideri. Iby'aya masezerano byatangajwe na Minisitiri ushinzwe kwihuza kw'akarere Floribert Anzuruni mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Kinshasa kuwa kabiri tariki ya 28 Nyakanga 2023. Ni ikiganiro cyari cyanitabiriwe na Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya. Anzuruni yavuze ko Kinshasa yamaze gutera intambwe ikomeye ku kibazo cya FDLR, avuga ko uyu mutwe n'ubuyobozi bwa gisirikare n'ubwa politike bwawo basinyanye na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano yo gushyira intwaro hasi, gusezera abarwanyi no kubashyira mu bice byagenwe. Yagize ati uyu munsi twishimiye kubamenyesha ko habaye impinduka ikomeye mu kibazo cya FDLR nyuma y'ibikorwa bimaze igihe yasinye protokole yo gushyira hasi intwaro, guseza abarwanyi no kubashyira ahantu bacumbikirwa. Minisitiri Anzuruni yavuze ko iyi gahunda iri mu byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje gushyira mu bikorwa mu rwego rw'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono na Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Donald Trump kuwa 4 Ukuboza 2025 agamije gushakira umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasobanuye ko mu byo amasezerano ateganya harimo ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe Kinshasa yo yiyemeje gukemura ikibazo cya FDLR. Nyamuneka hano ndagira ngo muwumve neza. We yavuze ko u Rwanda ngo rugomba gukura ingabo zarwo nyine ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ku rundi ruhande u Rwanda rwo ruvuga ko n'ubundi nyine mu gihe amasezerano yo avuga ko ari ugukuraho ingamba z'ubwirinzi. Izi ngamba z'ubwirinzi nizo iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi yita ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi mu by'ukuri nyine naziriyo uretse bya bisasu bateye nyine bashaka kurasa mu Rwanda. Ubundi buriya bwirinzi bukamira ibisasu nibyo
iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ari amasezerano avuga nyine kuba yakurwaho, ariko muri Kongo bavuga ko n'ubundi hariyo abasirikare b'u Rwanda, kandi ibyo ngibyo rwose bikaba nta hantu na hakeya bizwi. Yagize ati mu rwego rw'iyi konopsi gahunda y'ibikorwa u Rwanda rwiyemeje mbere na mbere gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku butaka bwa Kongo. Ibyo nibyo bise gukura ingamba z'ubwirinzi. Naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yiyemeje gusenya umutwe w'abanyarwanda wa FDLR. Tekereza nawe, gusenya bisobanuye kugabanya icyo u Rwanda ruvuga ko ari ikibazo FDLR iteza ku butaka bwarwo. Anzuruni yavuze ko mu rwego rw'iyo gahunda FDLR yiyemeje gusesa burundu umutwe wayo no guhitamo aho abarwanyi bayo bazerekeza. Yavuze ko bamwe bashobora gusubira mu Rwanda mu gihe abandi bashobora kujya mu bindi bihugu. Yavuze kandi ko kubera impungenge bamwe mu bagize uriya mutwe bafite mu bijyanye n'umutekano wabo nibasubira mu Rwanda, bemeye ko ibikorwa byo kuwusubiza mu gihugu byaherekezwa n'umuryango mpuzamahanga. Yagize ati FDLR yiyemeje gusesa burundu umutwe wayo w'inyeshyamba no gusubira mu Rwanda kuri bamwe cyangwa kujya mu kindi gihugu, ariko kubera ko batinya ko batazabona umutekano nibasubira mu Rwanda, bemeye ko umuryango mpuzamahanga uzabafasha mu bikorwa byo kuwusubiza mu Rwanda. Minisitiri Anzuruni kandi yavuze ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi ba FDLR bemeranyije ku gushyiraho komisiyo izakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ariya amasezerano ku bufatanye bw'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ndetse n'imiryango ikora ku bibazo by'impunzi z'abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko FDLR iri mu bice bitandukanye, aho bibiri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'ikindi kimwe kikaba kiri muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire. Anzuruni yavuze ko muri ibyo bice bitanu bitagenzurwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ngo biri mu bice avuga ko bigenzurwa n'u Rwanda yewe na AFC-M23. Anzuruni yagize ati mu biganiro byabaye mu rwego rwo gukurikirana amasezerano ya Washington, twemeranyije ko FDLR iri mu bice bitanu biri muri Kivu y'Amajyaruguru n'ikindi kimwe kiri muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire. Ni ngombwa kuvuga ko impande zose zemeje ko muri ibyo bice bitanu bitagenzurwa n'ingabo za Kongo, ahubwo bigenzurwa n'u Rwanda yewe na AFC-M23. Minisitiri Anzuruni yavuze kandi ko FDLR yasabye k'ahantu izashyirwa mu gihe cyo guseza abarwanyi bayo hagomba kuba kure y'imirongo y'imirwano kandi harinzwe kugira ngo hatagira ibitero bikorerwa abarwanyi bari muri iyo gahunda. Yatangaje ko hari n'igihugu cya gatatu cyamaze kwemera kwakira abarwanyi ba FDLR batifuza gusubira mu Rwanda. Gusa icyo gihugu ntabwo yakivuze. Yongeyeho ko aba barwanyi cyangwa abayobozi b'uyu mutwe bakekwaho ibyaha bazashyikirizwa inteko zibifitiye ububasha. Yagize ati muri abo bagize uruhare mu byaha biteguye kuburanishwa n'inkiko zibifite ububasha. Anzuruni yahakanye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba itazafata ingamba zo gukurikirana abarwanyi ba FDLR. Ashimangira ko hagomba gushyirwaho uburyo bukomeye bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyo gahunda. Yagize ati icy'ingenzi kuri twe nuko inzira ikurikizwa mu buryo bukomeye. Uyu munsi dufite ubwitange bw'abayobozi ba politike n'abasirikare bazitabira iki gikorwa hamwe n'abarwanyi babo. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo abarwanyi bose basigaye bitabire iki gikorwa cyo gushyira intwaro hasi no gusezerwa. Ku rundi ruhande, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrice Muyaya yavuze ko ijambo ryo gusenya ryakoreshejwe mu masezerano ritagomba kumvikana nk'aho risobanuye kwica abarwanyi ba FDLR. Yagize ati gusenya cyangwa se neutralization ntabwo bivuze kwica.
Muyaya kandi yavuze ko ikibazo cya FDLR kitagomba gukoreshwa nk'urwitwazo, asaba u Rwanda gukurikiza ibyo rwiyemeje mu myanzuro y'umuryango w'abibumbye n'amasezerano ya Washington. Muyaya yagize ati iki kibazo ni urwitwazo gusa kandi u Rwanda rugomba gukurikiza vuba na bwangu umwanzuro w'ibihumbi 2773 ndetse n'amasezerano ya Washington rukavana burundu ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa yavuze ibi mu gihe ikibazo cya FDLR kiri mu ngingo z'ingenzi z'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, aho Kinshasa yiyemeje gusenya burundu uriya mutwe. Icyatangajwe na Kinshasa kuri iyi nshuro cyateje impaka kuko aho gutangaza ko FDLR iri mu nzira yo gusenywa binyuze mu bikorwa bya gisirikare, yahisemo kujya mu masezerano n'uriya mutwe. Minisitiri Anzuruni yasabye abakongomani gushyigikira iyi gahunda, avuga ko ari intambwe ikomeye mu gukuraho impamvu zose zikoreshwa mu gusobanura ikibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero nibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavugaga. Yavuze ati iriya nyine ni propaganda cyangwa se ni uburyo bwo kuyobya no kwiyorobeka, kwereka amahanga ko barimo barabikoraho, ariko nyine wa mugani niba bari bariyemeje gusenya uriya mutwe mu minsi 30, ni gute byafata hafi umwaka byajya no kuri 2, aho kugira ngo bahite basenya uriya mutwe bakajya gusinyanya amasezerano n'uriya mutwe. Gusa ku rundi ruhande ikintu mugomba kumva no kumenya neza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hano mu Rwanda, iyo tuvuga ngo ingamba z'ubwirinzi, nyine gukuraho ingamba z'ubwirinzi, twebwe izo ngamba z'ubwirinzi turazizi, turazisobanukiwe, ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bavuga ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ziri muri kiriya gihugu. Ingamba z'ubwirinzi hano mu Rwanda tuvuga, muribuka neza, nahoze nyine nagiye mbicamo cyane nko muri Gashyantare nyine mu kwa 2 k'umwaka ushize, murabyibuka cyane, abari muri Musanze, abari Rubavu, ibyo ngibyo murabizi cyane. Hari ahantu habereye ikintu bita intambara, ihene mu Rwanda zararashwe, amazu yarasenywe. Rero nta kintu cyari kigamijwe, wari umugambi mubisha wo gutera u Rwanda, kandi mwarabibonye ko nyine u Rwanda rwabyitwayemo neza. Rero muri icyo gihe nibwo perezida wa kiriya gihugu cya Kongo Tshisekedi yagiye kuri radiyo y'igihugu atangaza ko rwose agomba kuzarasa Kigali, nyine Convention Center, akayihirika. Rero ibyo ngibyo nabyo yarabigerageje, ashaka kurasa hano mu Rwanda. Bakimara kurasa nta kindi cyabaye, ingamba z'ubwirinzi ziri ku mupaka w'u Rwanda na Kongo nta kindi zakoze uretse kumira ibisasu byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarabirasaga, nyine ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zikabimira. Rero izo nizo ngamba z'ubwirinzi hano mu Rwanda tuvuga, kandi turazizi, twaraziboneye. Gusa ku rundi ruhande muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ntabwo ivuga ibi ngibi, ahubwo yo ivuga ko ari abasirikare, ivuga ko ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi ngibi u Rwanda ntabwo rusiba kuba rwabihakana. Rero ubwo munyemerere tujye dukomereza aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru menshi cyane aramutse avugwa. Reka mbabwire ko uwitwa Etienne Muragizi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagariye abanyekongo gushyigikira MLNDP twirwaneho na FC 23, anenga bikomeye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Rero muribaza muti ni ibiki? Etienne Muragizi, umunyamurenge usanzwe utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi aribwo ashinja kuba intandaro y'ibibazo byatumye abanyamurenge benshi bahunga bajya mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ibi bivugiye mu kiganiro yajyanye n'abanyamurenge bari mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda, aho yabasabye gukomeza gushyigikira umutwe wa MNDP twirwaneho ndetse n'ihuriro Alliance Fleuve du Congo FCMA 23. Mu ijambo rye Muragizi yavuze ko intego y'urugamba ashyigikiye ari uguhindura ubuyobozi buri i Kinshasa, avuga ko aribwo ashinja kuba bwaragize uruhare bw'ibibazo byatumye abaturage benshi baba impunzi. Yakomeje avuga ko ikibazo cy'abanyamurenge nk'uko abibona cyaturutse ku kuba batarahawe uburenganzira bungana n'ubw'abandi bakongomani. Muragizi kandi yagarutse ku bitero n'ubwicanyi byagiye byibase abanyamurenge kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017, avuga ko byatangiriye mu duce twa Maheta, ku Ndondo, muri groupement ya Bijombo, muri teritwari ya Uvira ndetse no mu tundi duce mbere yo gukwira mu bice bya Mibunda n'ahandi. Yavuze ko hari abakekaga ko ibyo bikorwa byakorwaga gusa n'imitwe ya mayimayi y'abapfurero, ariko bakavuga ko hari uruhare rwa leta ya Kinshasa nyine rwari rukomeye. Yakomeje avuga ko nubwo ku rugamba hagaragara imitwe ya mayimayi, abona ko hari abandi bari inyuma yayo harimo n'inzego za leta y'i Kinshasa. Muragizi yavuze kandi ko nyuma yo kutabona ubutabazi mpuzamahanga nk'uko abyivugira, bamwe mu banyamurenge bafashe icyemezo cyo kwirwanaho. Yanavuze ko iyo leta iba ifite ubushake bwo kugarura amahoro yari kuba yarabigezeho. Ashimangira ko ariyo mpamvu abona ko hakenewe impinduka mu buyobozi bw'igihugu. Mu ijambo rye Muragizi yanagarutse ku bibazo by'umutekano byabereye muri Minembwe, avuga ko mu myaka yashize hari abagore bishwe barashwe n'abasirikare ba FARDC. Yongeyeho kandi ko urupfu rwa Majoro Joseph Kaminzobe mu mwaka wa 2022 ndetse na Kapiteni Isore Rukatura Igoma, avuga ko rwatewe n'impamvu zishingiye ku moko yabo. Mu kugaragaza ko ikibazo cy'umutekano atari icy'abanyamurenge gusa bashyigikiye MNDP twirwaneho, Muragizi yatanze urugero rwa Jacques Kangoro, umunyamurenge ukorera muri leta ya Kinshasa nk'umujyanama wa Perezida Felix Tshisekedi mu by'umutekano. Avuga ko nawe adafite umutekano usesuye kuko nk'uko yabivuze hari abashobora kumushinja gutanga amakuru mu gihe habaye ikibazo. Mu gusoza ijambo rye, Etienne Muragizi yahamagariye abanyamurenge gukomeza kubumbatira ubumwe, avuga ko ari bwo shingiro y'intsinzi. Aya magambo ya Etienne Muragizi aje mu gihe ikibazo cy'umutekano n'amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje guteza impaka, aho gutanga ibisobanuro bitandukanye ku mpamvu z'ayo makimbirane ndetse n'uburyo ari amakimbirane yakemuka. Naho rwose nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimeze. Ngaho nyamuneka munyemerere twongere twinjire imbere mu rugamba. Ntabwo tugiye kuvuga intambara y'amasasu, ahubwo tugiye kubabwira ko kuri ubu Itombwe na Minembwe umutekano ngo wongeye kugaruka nyuma y'imirwano ikaze, abaturage batangira gusubira mu buzima busanzwe. Nyuma y'iminsi yaranzwe n'imirwano ikaze hagati y'impande zihanganye mu bice bya Itombwe, Minembwe na Fizi, ubu haravugwa ituze n'umutekano byongeye kugaragara mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ibyo bice, abayobozi b'imiryango imwe n'abatangabuhamya avuga ko mu minsi ishize nta mirwano ikomeye yongeye kumvikana mu bice byinshi bya sekiteri ya Itombwe, teritwari ya Mwenga, nyuma y'uko umutwe wa MNDP twirwaneho ufatanyije na FCMA 23 wigaruriye uduce turimo Gipupu na Giseke. Abaturage baganiye na MCN bavuga ko umutekano umaze iminsi ugaragara watumye bamwe mu bari barahunze batangira gusubira mu ngo zabo, mu gihe abandi batangiye ibikorwa by'ubuhinzi n'ubucuruzi bari bamaze igihe barahagaritse kubera umutekano muke. Umwe mu baturage bo muri ako gace
yatangaje ati mu minsi ishize twari tumaze igihe twumva urusaku rw'amasasu buri munsi, kuri ibi bintu biratuje kandi icyifuzo cyacu ni uko amahoro aramba kugira ngo dusubire mu buzima busanzwe. Amakuru akomeje kugera kuri MCN agaragaza kandi ko abaturage bamwe bo mu Itombwe na Minembwe bavuga ko bishimiye ituze ryongeye kugaragara nyuma y'imirwano yari imaze igihe ihungabanya ubuzima bwabo. Icyakora ibyo ni ibivugwa n'abaturage baganiye n'itangazamakuru kandi ntibiremezwa uko impande zombi zibibona. Mu gihe umutekano rero uvugwa ko wifashe neza mu bice byinshi byawo, ku rundi ruhande MLNDP twirwanayo na AFC M23 bakomeje kugenzura ibice byinshi byo muri sekiteri ya Itombwe birimo Gipupu na Giseke ndetse na Minembwe, aho amakuru atangwa nabo ku ruhande rwabo avuga ko bagenzura igice kinini cyawo hamwe n'utundi duce two muri teritwari ya Fizi. Izi mpinduka mu miterere y'ibirindiro by'impande zihanganye zaje nyuma y'imirwano ikomeje yabereye muri Mwenga, Minembwe na Fizi mu minsi ishize, aho impande zombi zakomeje guhatanira kugenzura ibice bifite akamaro mu rwego rwa gisirikare yewe n'ubwikorezi. Nubwo ituze rivugwa muri iki gihe ryakiriwe neza n'abaturage benshi, bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gusaba ko hakomeza kubaho ingamba zo kurinda umutekano w'abaturage no gushaka igisubizo cya politike kirambye kugira ngo intambara imaze imyaka myinshi ihungabanya iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobore kuba yahagarara burundu hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero amarira ni menshi cyane ku rupfu rw'umukobwa wakomokaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wasanzwe yapfuye. Nuko rwose nkuko nababwiye ni turaza gusoreza imbere cyane rwagati ku murongo w'urugamba. Reka mbabwiye ko umutekano ukomeje kuzamba mu gace ka Nyabyondo gaherereye muri sekiteri ya Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'igitero cy'ibisasu byaturikiye kuri drone y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Amasoko nka Minembwe Capital News nk'uko bivuga icyo gitero cyagabwe mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki ya 28 Nyakanga 2023. Amakuru Morning Capital Minembwe Capital News yakusanyije aturutse mu baturage muri ako gace avuga ko ahagana saa 2 za mu gitondo drone ya gisirikare yabonetse iguruka hejuru ya Nyabyondo mbere yo kurekura ibisasu bibiri byaguye mu gace kegereye Kiliziya Gatolika nyine aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ako gace ka Nyabyondo. Nuko rero abakomeje kumbaza bati ayo marira n'ayiki, nyamuneka n'umukobwa wasanzwe yapfuye. Ni agahinda gakomeye kagaragaye i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'urupfu rwa Prince Kabanza, umukobwa wakomokaga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru warozwi na benshi mu mujyi wa Goma. Nyakwigendera yishwe mu buryo bw'agashinyaguro nyuma yo gutemeshwa umupanga. Ni ibintu byateye ubwoba n'agahinda mu miryango myinshi y'abakongomani. Prince Kabanza yari yarahunze intambara n'ibibazo by'umutekano byibasiye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekeza i Kinshasa yizeye kubona ubuzima butekanye no kongera kwiyubaka. Icyakora ubuzima bwe bwararangiye mu buryo bubabaje ko yamaze kuba yapfa atemaguwe. Murumva rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyamuneka ni ibintu biba bitoroshye, kandi twese icyo tuba twifuza nuko iriya ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagarara. Ariko mu gihe n'ubundi Tshisekedi yakomeza kuba yafata ubutegetsi, nta kabuza iriya ntambara izakomeza. Cyo koza ngewe ikintu mbona nanasoza
ikintu mbona cyahagarika iriya ntambara nuko AFC M23 cyangwa se nyine n'abafatanyabikorwa bayo barimo MNDP twirwaneho n'abandi nyine bafasha kurwana mu gihe bafata Kinshasa, bakomeza kwisunika bajya Kinshasa, nakabuza ko iriya ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati ishobora kuba yarangira burundu, nyine ikaba yajyaho iherezo. Nuko bimwe mu bihugu byagiye bitera imbere, byagiye byiyubaka, amaleta ariho nyine akagira uruhande rumwe abogamiraho akavangura amoko. Rero ubwo hatabayeho bumwe, ntabwo iriya ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose yarangira. Nuko rero aya makuru yo muri gitondo cyo kuwa 30 Nyakanga 2026 nyafunze. Reka mbashimire cyane, reka mbashimire mbasaba gukanda subscribe, ariko by'umwihariko wowe utujyanye kuri uyu munota, reka mubwiye ni uru w'agaciro, uru w'icyubahiro. Reka nanjye bifurize kugira umunsi mwiza mwese, kandi Imana ize guhera imigisha mu maboko y'ibyo muri bube mwakora byose. Nitwa Sali Asali, iyi ni Man TV, mwese ndabashimiye, mbifuriza gukomeza kugubwa neza.